Kashmir ki kesa Srinagar ki lopta shiki angzi lupdu tso lopde chiru ki shinga shiki gyu ni tangtongpa shi la zinda tsokpar drogu yubata khunzu ki ge munir alam ki the students of this part of nganzu sani Kashmir ki lupdu tsu semki kangi chimbushi la dongle chigi yore khunzu semki kangi chimbushi yebe khunzu ni ngondre ki nepa shire khunzu ni simdu ki nepa shire songsha ngalo gyaga shung ki ngadi te che rangyong ki nepab te chirdu nangbe je la ngadi te na la chepsi ki tenki chumbu chungbe je lopta kha go gyabu chung yobata dilo chinda nipe na la lopta kha la yang go che yo re te yina ya toyib nerim langyu go tso te nyenyu ki che du lopta kha changma go gyabu chung yobata they have habit of leaving their home nganzo thare zinda di tu chokyu gyumje tewa te luptu zwe semne te zo meba so gyu che du yin luptu zwe gigin tukte che te lupchong che gyu che du khonzor tingsa ngindar so so nangne loptar thungyu shiga shi chasha yinaya toyi nerim ki kenki lopte na la zinda chok tukgu yo mare songsha neting ki thagya ngorbu yoba songza gyangrin ne thagya gyu ne lopchong che gyu de khagu yodu luptu zwe thagya gyu ne lopchong che tukgu milu shegu yodu We used to have online classes and nganzu thagya gyu ne zinda chobi yin yinaya thagya gyogu meba songza gigin ki khanglaba nganzu singmindu gigin ki thagya gyu ne lupti nangdu thagya gyogu meba songza partung mangbol hagidu cheza gigin ki khanglab namba nganzu go tsugmindu shugdu It gave us a ray of hope that nganzu lobjo mutu de chetuba yina nganzu maombe dulam la pendo yombe rebeyu na choidu Kashmir ki na la denja sungkyub ki che to namsha gyunden du ngadi te na la drone mi chok patan taga nanshi ni tsu gyangsin che mi chok be tamra kautum yangse chigi yori dilo toyi nerim ki genki lobta chikchi shidon lakzam gogyab gu chungwe genki lobtu saya chik lakzam ki lochi lakzam ki rin la lobta drone tuba cha yobata gigen munir ki lobtu tsu chiru tang la zinda chok tuba te khunzu maungbe dunlam la pendo yongbe rawa gyab gu yotu